Sheba Bay siphinde sabona uSpeaker nawe hayi namhlanje siphethe insizwa le eMnambithi 150 laphana siphethe uMafikizo laphana umfoko amhloko injomane laphana so insizwa wadilindiwe kulonyaka ibheke ngamehlabovu ukuthi izobuya ngani after ehlukanise unyanga le ngoma yakhe le ethuzonce ngonyoko so ivelile insizwa efasteleni iphume album laphana album ibizwa Amanyala inengoma ezo12 so nje so Speaker nawe sifuna ukuhlazela lezi ngoma sibheke sibone ukuthi mhlawumbe ngaphuma yini isong of the year ngizwile album yonke inengoma eningi nje ikhuluma ngomjolo inayo ingoma ezimbalwa laphana akayenzile amabhungu laphana yinsizwa but I think ingoma eningi zenzelwe abantu abawosisi ya mhlawumbe nje ngombono wami angizwanga mhlawumbe ingoma engaba nkulu njengaleyana ethuzoncengonyo but album ibalansile ushaye yedwa album laphana ingoma nje eningi umele laphana ayina feature ingoma zo12 akana feature ugijimela yedwa laphana kodwa sikhona ke ingoma lezi ngicabanga izoba nkulu laphana lezi one song engizwile laphana I think izoba big kakhulu uTikTok lesike ngamuhle laphana I think nje abantu abawosisi laba bazoyithokozela laphana especially labo sesabahle laphana yona ngoma ke leyo basazosibelisela nawe laphana so ishayiwe kakhulu laphana and into engiqaphele album laphana khona nje insizwa laphana ishaya isigini esihamba nenkosi phakathi laphana ethiwa uSichomi laphana so ingoma eningi zididileyo yena laphana akunzima kakhulu laphana so enye ingoma engiyibonile engathi ngempela inamandla irole model laphana ayi inamandla laphana ukhuluma ngokuthi laphana insizwa eSafrika zazisilenta kaculayo yikho kodwa manje sekopele istyle sakhe laphana so uphinde wathi kunyazisa laphana insizwa uthi oqhawelami laphana sonke sebecula nje ungafika izobe sibehleka njengayo sebezama ukuzenza yena ngoba sebekuthi lento yakhe istyle sakhe samsebenzele especially lapho esiwahlundisa unyaka laphana I think lapho ugadle wazawala ke lapha khona enye futhi ingoma ethi onyoko laphana kodwa no hayi imithi onyoko lelizama ukuthakatha ngayo ayisebenzi so onyoko kuyabahlola nokuthakatha ke lapha ingoma nje engihlekise kakhulu le ngoba ikhuluma ngempela into ereality abathathi bangempela baphila kudala yabo laba manje ba weak ngiyamvumela ke la uMafikizo laphana ikhona enye ingoma ethi Amanyala ke lokuyona album ekhandwe ngayo leyo ngoma leyo umuntu ophuma break up laphana umjolo usombonisa ama flames ke laphana lensizwa umjolo wayo on and off engobeni zayo eningi khona la ihappy khona la isedi khona so angazi noma lezi ngoma zakhe yistory personal noma mhlambe yistory phinde ithathe akabona ngaphandle lapha kuyimpilo ephilwa abanye abantu but hayi ingoma zakhe zithi I think indoda enomjolo ongabalansile ngoba ikhona enye interview ngeke ngayibuka kuyona ngempela hayi uyekhalile nakhona lapho ukuthi no awumjolo impela hayi awumhambile kahle so naleya ngoma le yenze last year lethi ngonyoko na kwawengoma esuka lapha emjolweni so ikhona enye ingoma engithandile lapha eyomjolo nayo lapha ithi ngokhetha yena udali wami noma ngathiwa ngiphinde ngikhetha again so lapha shuthi insizwe esuke ngempela ikhethe kahle lapha iyavuma futhi hayi ithi namanje sangaphinde imkhethe udali lo ngoba ngithandile ke leyo I think nje abantu abasemathandweni bazoyithanda le ngoma ikhona enye ngoma lapha ikhuthaza ithi kuzolunga lapha ithi abantu ababekezele bengazama ukutatazela berash izinto lapha ngoba nalabo sebaphumelela abandlula khona la sasikhona I think abantu abaningi ingoma abazorelatha yona ke because sibaningi siyagola lapha so uthi nje abantu ababambelele bangalilahli ithemba leyo ngoma ithi ukuhluka kunezinye ingoma ngithandileke na kodwa nje ingoma eningi base ngoshuni zisounda ngendlela efanayo ngoba I think usebenze nabantu abafanayo lapha o producers lapha so ikhona leyo I think icritic engakule album ile ithi album izwala engathi ingoma zonke ziyafana ngoba kunesandla esisodwa mhlawumbe ubesha amakhulu lapho mhlawumbe kube khona abantu abadifferent mhlawumbe bizokuhluka ke lapho iyona into engizule but nje album izwala kahle kumina ikhona nenye ingoma ethi lobe ngidako utshwala ngempela bangaphinde ngibuyele emjolweni lapho yo abona ke leyo ke ngathi ngiyarelate yona leyo angifuni ukukhaza kakhulu kuzothiwa ngiexplain nala ngihlala khona but leyo ngoma leyo ya ngithandile nayo ikhona ngento ebaleke ngempela kube khona ingoma angazi napha ungathi usongela uNkulunkulu lapha uthi ayikabi lapha uthi inkosi since ingafuni ukumnikeza impumelelo engathi ngamnikeza iminyaka ibeminingi so that ezokwazi ukufeza into eziningi noma eqhubeke zami ngoba impumelelo ayifisi so uthi at least emothi imizamo yakhe ihlangana inkosi ayimele izami ukuthi imnikeze iminyaka ibeminingi ke lapho so that ezoqhubekela ukwenza imizamo ngoba hayi akakwazi ukuthi ngahamba manje eshisa isimo sakubusi nje lo ngoma ijulile idipho kakhulu lapha I think mawuthi uyibukele interview yakhe lapha noBhanyazile TV istory sakhe wasizwa naleya ngoma mhlawumbe ungaconnect ama dogs lapha so enye ingoma leyo inesiqi inamandla
ngithandile lo ngoma especially umlayezo wakhona lapho hayi no ngithande kakhulu. So as uspeaker now mhlawumbe mangathiwa asi-rate album okwamanje ngoba isaphuma usuku olulodwa mhlawumbe mina sengidlele more than 3 times because vele album ifishane nengoma eziwu-12 ngaya-rate nginikeze u7 out of 10 and kule album isengaphumi ingoma engaba nkulu because uma fika uzovele akayena umuntu okhipha album mhlawumbe ezoba mnandi yonke vele benalezi ngoma ezimbalwa zivele ziphakame zipick up ezenze kakhulu. So na last day wakagadle kanje wagadla nge-EP around this time for August but ya pick up yaza sibe December but kule khona angiboni mhlawumbe ingoma ngathi ingaba nkulu njengaleya ngoma futhi angiboni ukuthi uzamile ukuthi ezama ukwenza ingoma efanele la novele nje wakhipha into relaxile that's why ngena ama features ubengena pressure ubengena stress wenze lento akajulu ukuyenza ukuthi nje uyafika ekhipha umsebenzi bese ahlehlela and le ndoda lena ayishuta ne-music video le ngoma ehlonisa unyaka se inama views more than 41 million ku YouTube ayina music video wavele nje wakhipha ingoma yadla abantu wathola ama-gig wenze imali ngayo but akazange enze lutho. So nathi I think uzose ngisifomula efanayo uzokhipha ingoma abantu bazodecide yona. So I think nje le ndoda sazoqhelaza empilweni nomaskandi because bese ngiye-worried indlela athule ngama because i-hit song yakhe leya last day iphume kudala kakhulu. So ngoba i-album iphumile I think azobuya again ama-booking. So ngithandile even ne-art cover ye-album ithe ukuhluka then ama-art cover lawa amaningi amaskandi laphana. So na I think igezani media le eyenzile laphana hayi ihlukile na ngiyithandile nje ihlosa icover nje indlela nje team eyenziwe ngaso album ngiyithandile. I think sazokhula kubantu abaningi nje mina sengenazo vele ingoma ezama favorite because bengilongilalela yabona nje ingamuhle izoba hit song lo ngoma le ngingangikhotha lapha ngisho ya izoba hit song. So ya so speaker nawe sivala no hayi insizwa semnambiti no ifikile ndibuyile ngempela mase ibuye yona kayi kusazoshuba ngempela ngoba ama numbers lensizwa le iyawathola. So nale ngoma le ingoma eningi la zowasha ama-million ngiyafunga ke lapho mafika izolo lo. So ivala khona la video sekhona ku Twitter @speaker nawe sekhona ku Facebook speaker nawe sebekhona ku TikTok speaker nawe show away we out.